Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So first of all, offer my humble, respectful obeisances, lotus feet of spiritual master, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta, Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously, offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nityalila Pravishtam Vishnupad, Ashtutra Satasya Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. So, I will not take too much of time. I think you are very tired. So long time you are sitting in front of us. Just I will speak few words to open my heart. Just to try to realize self-realization is the best realization. Because we are going to talking about spiritual things, not the mundane things. Because many mundane things you also heard or listen from many news and these things, TV, television, and others. But I want to speak spiritual things which I realized and also heard everything of my spiritual master. So just you heard how is the terrible this material world. Because everybody know about this material world, everybody also suffering different way. Especially everybody, they are suffering the three things that is called Adhatika, Adidoivik and Adibhautika. Adibhautik means some kinds of distress are coming from others living entities, that is called Adibhautik. Adidoivik, that means some kinds of distress are coming from demigod and demigoddess. Or some kinds of distress are coming from our mind, that is called Advatik.
all we try to solve all these problems are very difficult to solve all these problems. Mes bandome išspręsti visas savo problemas, bet tai yra labai sunku. And isn't it it? This is true. If you solve one problem, then automatically another problem is coming. Išsprendžiate vieną problemą, tada keliauja kita problema. He already gave. Whole life you try to solve your problems, but not completely solve your problems. Jūs visą gyvenimą bandote išspręsti savo problemas, bet jos niekad nesibaigia. So for this regard, people they are doing many hard work, job, these things. Dėl to labai sunkiai dirbate, užsiimate įvairiom veiklom, But finally they hopeless and helpless. bet galiausiai mes liekame bevilty ir tokioj sudėtingai situacijai. And this is true. Hopeless and helpless. Bejėgiai ir be pagalbos ir kas tam. Then finally they will give up this body, Ir galiausiai mes paliekame šitą kūną. but they don't know after the death where they will go. Bet nežinome, kur mes eisime po mirties. Because soul resides this body is working. Kol siela egzistuoja šiame kūne, kūnas veikia. So for this guy, we are saying I alive. Dėl to mes sakome, aš esu gyvas. But when soul goes out this body, that time this body is called inert. Bet kai siela palieka šitą kūną, tada kūnas yra nebegyvas. Isn't it? When in this body the five elements are there. Ir šis kūnas yra sudarytas iš 5 And elementų. earth, water, fire, ether, and water. Ugnis, vanduo, eteris, Mitija. The five things are in this body. taigi iš 5 elementų sudarytas mūsų kūnas. But soul resides this body is working. Ir kai siela egzistuoja kūne, tada kūnas veikia. When soul goes out, this body completely inert, not moving, nothing, do anything. O kai siela palieka kūną, kūnas numiršta. But very few people, they know about the soul, Bet tik labai retas žmogus žino apie sielą. and very few people, they have faith about also soul and super soul. Ir labai mažai žmonių žino, kad egzistuoja siela ir super siela. Especially in this modern science, modern people, they don't believe about soul or super soul. Ypatingai dabar mokslo laikai žmonės netiki, kad yra siela ir yra super siela. Yeah? Isn't it? Most of the people, they are called atheists. Dauguma žmonės dabartiniais laikais yra Very- ateistai. Very few people, they have faith about God, about soul, about super soul. Labai nedaug žmonių žino apie Dievą, apie tikėjimą, apie sielą, super sielą. But you faith or unfaith, this is not our subject. Bet jūs tikintis ar netikintis, tai nėra klausimas. Or you are theist or atheist, this is not our subject. Nesvarbu, ar esate teistai ar ateistai. But this is the absolutely truth. Bet Soul resides this body is working. tai yra absoliuti tiesa. Jeigu siela kūne egzistuoja, tai kūnas veiks. So just I am coming, this subject is that how will get the happiness. Taigi grįžtame prie pagrindinės temos, kaip gauti laimę. And all you want happiness or not? Visi norime būti laimingi. Eh? Different kinds of happiness we want. Mes norim laimės, įvairių tipų yra laimė. Eh? What kinds of happiness do you want? Kokios laimės Any, norim? just you coming into mind, you can say. What, Pasakykit, kas jums pirmai galva. your name, please, your name. Huh? She said, I want to go there. Where? To God. He wants to go to God. God. So that means you have faith, you have to God. Good God. This is your nice, your very yes, good. Huh?
Okay, that means you have faith. Tai pagal jūsų atsakymą reiškia, jūs turite tikėjimą. But in this material world, just I tell to you something. In this material, different people, different their desires. Šitam materialiam pasaulyje įvairius žmonės turi įvairius troškimus. In this way, they also enjoy different things also. Ir jie mėgaujasi įvairiais And dalykais. some people, they are very greedy to eat. That is, so far they are very eager to eat. That is called Bhajanananda. Kažkam labai patinka skaniai pavalgyti, tie žmonės vadinami bhodžanananda. Bhajanananda, understand? They want to eat many kinds of delicious food. Bhodžanananda reiškia norėti pavalgyti įvairių skanių patiekalų. Or many people, they want to sleep very nice, beautiful, soft bed. That is called Sanananda. O žmonės, kai kurie mėgsta pamiegoti, tai vadinama sanananda. Many people, they are very eager to acquire the knowledge. That is called Gyanananda. O norėjimas pasiekti žinių vadinamas gyanananda. Many people, they also acquire the knowledge. Different scriptures, they collect the knowledge. Or they are called Gyanananda. Taigi tokie žmonės, jie skaito įvairias knygas, mokosi ir tai yra gyanananda. This is true. No? Gyan means knowledge. They acquire the knowledge. And in this way, they absorb in the bliss. For they are called Gyanananda. Taigi gyana reiškia žinias ir kai kurie žmonės susitelkia į žinias, studijuoja, tai vadinama gyanananda. But when you give up this body, then you will be forget everything. Bet kai jūs paliksite šitą kūną, jūs pamiršite viską apskritai. Now you remember many things in your brain, in your mind. Dabar jūs prisimenate daug smulkmenų, įvairiausių dalykų. Now you remember the number of your credit card Žinote, koks jūsų kredito kortelės and numeris. also different your what is called bank account or code number. Kortelės numeris, kiti ID įvairūs numeriai. If you know, you also remember your house number also. Žinote savo namo numerį. If you know house number, what is called, or the lock, Netgi, lock number is there also. netgi žinote kodą savo laiptinės ir taip toliau. If you forget the lock number of your door, then your door will not open. Jeigu pamiršite laiptinės kodą, neįeisite į namus. This is true. Tiesa. So you remember these things. And sometimes you will put all the door, your door number, lock door number in your mobile. O kartais susivedate kodus į telefoną, kad nepamiršti. Many things. But just I want to say, when you give up this body, then you will forget everything. Bet kai jūs paliksite šitą pasaulį, pamiršite visas šias smulkmenas. Because in this material world, everything is changeable also. Nes šitam materialiam pasaulyje viskas yra laikina. Everything changed. Viskas keičiasi. Climate change. Climate change or not? Morning when we are coming, that are very nice, beautiful and sunny rays of sun. Pavyzdžiui, klimatas keičiasi. Pavyzdžiui, šiandien ryte buvo labai saulėta. When you are coming from Vilnius to here, very nice, beautiful rays of sun, very nice, beautiful. Or now, climate change, rain, little bit also darkness coming. Mes atvykome iš Vilniaus, tai važiuojant buvo taip saulėta, šilto, dabar atvažiavom, čia lyja, užsiniaukę. Our body also changes. Every second, every moment are changing body. Ir mūsų kūnas pastoviai keičiasi. One is very small baby, then young youth, then old age, then one day will give up this body. Iš pradžių būname maži vaikai, tada einame į jaunystę, suaugusio gyvenimą ir kūnas nuolat transformuojasi. But she is saying very nice, beautiful answer. What is your destination? Where will go? She is saying, I want to attend to Lord God. Ši moteris davė labai gražų atsakymą, kai paklausėm, koks jos tikslas, jinai sako, aš noriu keliauti pas Dievą. This is actually a real our destination and highest destination.
Iš tiesų tai yra aukščiausias tikslas arba aukščiausias kelionės tikslas, kurį galim pasiekti. Because our scriptures explain, if you attend to the abode of Lord God, Nes šventraščiai aiškina, jeigu mes pasieksime Dievo buveinę, then you will be happy. tada būsime laimingi. This is true. Tai tiesa. Because automatically you also realize in this material world you are not happy. In this material world, you are not happy. Turite suprasti, kad šiame pasaulyje jūs nesate laimingi. Some little bit happiness coming, that is called temporary, and very little bit. Gauname šiek tiek laikinos laimės. Eh? But if you attend to the abode of Lord, God, then you will be happy. Bet kai pasieksime Dievo buveinę, tada Why? tapsime iš tiesų laimingais. Because Lord is the full of bliss, Anandamai Bhagavan. Kodėl taip yra? Dėl to, kad Dievas yra pilnas palaimos, Anandamai Bhagavan. Eh? Bible very clearly is this word. Love is God, God is love. God is the embodiment of divine love. Biblijoje sakoma, kad Dievas yra meilė, meilė yra Dievas ir Dievas yra amžinos meilės įsikūnymas. This is not true. If you study the Bible, very clearly explained, love is God, God is love, God is the embodiment of divine love. Jeigu studijuosite Bibliją, ten labai aiškiai sakoma vėl ir vėl, kad Dievas yra meilė, meilė yra Dievas. In this material also that love, but that love is very temporary and very insignificant. Taigi šitam pasauliu meilė yra laikina ir nestabili. So for this regard, those who are intelligent and sober persons, they want to attend to the abode of Lord. Taigi žmonės, kurie yra sąmoningi, kurie yra nuoširdūs, nori pasiekti Dievą. Because he is the embodiment of divine love. Todėl, kad Dievas yra amžinos transcendentinės meilės įsikūnymas. So that means everybody the ultimate goal, how to attain the abode of God, abode of Lord. Ir kiekvienos sielos galutinis tikslas yra pasiekti viešpaties buveinę. Because Lord's form is a beautiful form. Nes Dievas turi labai gražų pavydalą. And that place is very beautiful and attractive. Ir tenais Dievo buveinė yra labai gražu, viskas patrauklu. And millions living entities, they also serve to God. Ir milijonai gyvų būtybių tarnauja Dievui. In our material words, we cannot describe how is the beautiful place of God. Ir mes savo kalba, savais materialiais žodžiais negalime apibūdinti, kokia graži yra Dievo buveinė. Because these transcendental things, only you realize yourself, that is called self-realization will come. O šitus dvasinius dalykus mes galime kiekvieną suvokti patys, kai realizuosime save, suvoksime save. And all you are actually wandering in a cycle of same repeated birth and death in this material world. Ir mes visi blaškomės tame materialaus pasaulio rate. So you are very tired. Ir mes, dauguma mūsų jau pavargo. Some miracle is going on this way. All you are wandering, same cycle of repeated birth and death is going on this way. Tai yra stebuklas, visi mes blaškomės mirties ir gimimų rate. But something is happened. When you give up this body, then previous our tiredness, previous our happiness, everything you will forget. Bet kai mes paliekame šitą gyvenimą, pamirštame visas laimės ir skausmus. And when you take birth from the womb of your mother, you are thinking, oh, this is my first time. Ir tada vėl gimstame ir galvojam, aš pirmą kartą gimiau. Many people think, I'm saying, oh, I saw you somewhere. But no, I first time will meet with you. Sutinkame žmogų ir sakom, kažkur tave mačiau. Ir galvojam, kad mes pirmą kartą susitikom. But I am saying, no, I saw you. That place, this way. That he says, no. You forget, I did not forget. Ir kartais susimaišom, aš tave kažkur mačiau. Ne, mes net buvom susitikę, gal pamiršau, kad matėmės. Many times you can see some people you are meeting, then you will go, maybe where I have seen these people. Kartais susitinkame kažką ir galvom, kažkur mačiau šitą žmogų. This is true also.
So these types of is coming. Sometimes you think, oh, maybe this is imaginary, this is not true. Kartais galvojam, gal čia aš prisigalvoju, gal tai netiesa, But this is the true. The conditional soul, they're wandering in the same cycle of repeated birth and death, coming different forms. bet tai yra tiesa. Sielos blaškosi gimimų ir mirčių rate, vėl miršta ir gimsta. For this regard, Krishna, who is the Supreme Personality of Godhead, Krishna, he told to Arjuna in Bhagavad Gita, Dėl to Krišna Bhagavad Gitoje pasakė Arjunai, hey Arjuna, I gave you many instructions to you, different kalpa, days of Brahma. Arjuna, aš tau suteikiau daug nurodymų, But you forget, bet tu pamiršai. but I did not forget. Tu pamiršai, o aš prisimenu. Because I am Bhagavan, I am the Supreme Personality of Godhead. Nes aš esu Bhagavanas, aš esu aukščiausias Dievo asmuo. So in the same way, all the living entities wandering in the same cycle of repeated birth and death, different planets, different places taking birth. Taigi šitaip visos gyvos būtybės juda gimimų ir mirčių rate. Vienoje planetoje, kitoje planetoje. But when this journey will be complete, Bet kai jūsų kelionė ateis į pabaigą, when you attain the abode of God, tada pasieksite Dievo buveinę. so you may to read one book that is called Journey of the Soul. Taigi galite paskaityti vieną knygą, kuri vadinasi Journey of the Soul, sielos kelionė. Here, not in here. Lithuanians, you can not book here. I think. This is Journey to the Inner Peace, Okay. about Om. This is about mantra. Okay, this book also you can read. Then you may understand what am I speaking. Taigi šita knyga lietuvių kalba yra panašia tema kelionė vidinė ramybė, tai irgi yra apie mantrą ir kaip galima pasiekti tą tikslą galutinį savo gyvenimo ir vidinę ramybę. Very nice book, these things. What is the Journey of the Soul? Bet yra dar kita knyga, anglų kalba, tai vadinasi Journey of the Soul, sielos kelionė. It's miracle also. Tai Very yra interesting stebuklas, things also. You mistiniai learn, dalykai. you also acquire many knowledge, different philosophers, different books. This is true. Taigi jūs skaitote knygas, studijuojate filosofiją, But if you want to know yourself, who am I? bet jeigu norite suvokti save, kas aš esu, Why have I come in this material world? kodėl aš atėjau į šį materialų pasaulį And what is my destination? ir koks yra mano galutinis Because tikslas. everything you may realize and understand when your inquisitive mood will come. Nes galėsite suprasti viską, kai jumise užgims smalsumas. Just I tell you something practical. Science discover and embodiment everything from the inquisitive mode. Aš jums galiu pasakyti, kad daug ką galima atrasti, turint šitą smalsumo nuotaiką. Just to give an example, you know this story, just I repeat that the story in front of you. Taigi, papasakosiu jums istoriją. One small boy, he was sitting under an apple tree. Vienas mažas berniukas sėdėjo po obelimi. Then one day that boy, he saw that when the apple ripened and falling down on the ground, Ir vieną dieną jisai pastebėjo, kaip obuoliai nuo obels krenta į apačią ant žemės. and he noticed that the apple ripened and falling down on the ground in the straight 90-degree angles. Ir obuoliai krenta ne šiaip, o lygiai 90 laipsnių kampu. You understand? Ar suprantat? Not falling down the 60-degree angles, not 30-degree angles. When the apple ripened and straight 90-degree angles fall down on the ground. Taigi jie nekrenta 60 laipsnių kampu ar kažkaip ištrižai, jie krenta lygiai 90 laipsnių kampu. And that boy is thinking, why? Ir tas berniukas galvoja, kodėl? Why this apple ripened and
falling down a straight 90-degree angles. Kodėl obuolys krenta lygiai 90 laipsnių kampu? Many years he was thinking this subject. Ir daug metų jisai apie tai galvojo. Then finally he discovered, this is called the law of gravitation. Ir galiausiai atrado, kad tai yra gravitacijos dėsnis. You know, who discovered this law of gravitation? Ar žinote, kas atrado gravitacijos dėsnį? Newton, Isaac Newton. Newtonas. You know everybody? Ar visi žinote apie Newtoną? Isaac Newton who discovered the law of gravitation. But did not discover in one day. Many years he was thinking. Taigi Newtonas atrado gravitacijos dėsnį, bet ne per vieną dieną, jis apie tai galvojo daug metų. I am saying this story. Look, in the same way, when you inquire yourself, who am I? Taigi lygiai taip pat, kaip šitoje istorijoje, jeigu paklausite savęs, kas aš esu, I am this body, aš šitas kūnas, I am this mind, aš šitas protas, so who am I? taigi kas aš iš tiesų esu? Automatically inquisitive mood will come. Atsiras smalsumas. If I am this body, so why is body every day changing? Jeigu aš esu šitas kūnas, kodėl tada kūnas pastoviai keičiasi? Even sometimes, some years you can see you are very skinny body. Galite pamatyti gyvenime, kad kai kuriais gyvenimo metais buvote labai ploni. Then sometimes you are very fat body. O kitais metais sustambėjot. This is going on this way. So that means you are not soul. This body is changing. Tai reiškia, kad jūs nesate šitas kūnas, nes kūnas nuolat keičiasi. Then you ask, am I this mind? Tada paklauskite savęs, ar aš esu šitas protas. Then automatically answer will come from your inner court of heart. Ir atsakymas automatiškai ateis iš širdies gilumų. If I am this mind, so why mind also changing? Jeigu aš esu šitas protas, kodėl mano protas nuolat keičiasi? Mind change or not? Būna pasikeičia nuomonė, mintis. Sometimes thinking, my mind is not good. Kartais aš galvoju, negeras mano protas, negerai mąstau šiandien. My health is good, but my mind is not good. Viskas gerai su sveikata, bet su protu nelabai. Sometimes you also giving same answer. My mind is not good. Sometimes good, sometimes bad. Mind is also changing. Good and bad, this is. Ir taip ir yra, kad kartais keičiasi mūsų proto būsena, kartais geriau, pozityviau, kartais prasčiau. So then that means the conclusion is coming, I am not this body, I am not this mind. So who am I? Taigi prieiname prie išvados, aš nesu šitas kūnas, nesu šitas protas, taigi kas aš esu. And who reject this body is working. Ir kodėl šitas kūnas veikia, kodėl jis gyvas. Then you will be inquired about yourself. Ir šitaip jūs mėginsite užduoti klausimus apie patį save. So just coming this subject this way, when you inquire, I am not this body, I am this mind. Taigi, kai jūs šitaip galvosite, aš ne šitas kūnas, ne šitas protas. So that means I am soul. Tai reiškia, aš esu siela. Then another question will be, what is the soul? O tada vėl kils klausimas, o kas yra ta siela? How is he? Kur jisai? Arba kur ta siela? What is he doing? Ką siela veikia? Many questions automatically will arise in your heart, mind. Ir natūraliai kils dar daugiau klausimų. Coming this way. So that time you will go to the one spiritual master, then he will be explain about your soul, Atma. Tada jūs kreipsitės į dvasinį mokytoją ir jis papasakos jums apie sielą Atmą. Because time is very short. Neturime daug laiko. I want to speak more, but almost 7 o'clock, so I will not take too much time. Just a few minutes I can speak to you. Taigi aš norėčiau pakalbėti daugiau, bet jau beveik mūsų laikas eina į pabaigą, todėl
trumpai papasakosiu. But simple way, you can self-realize yourself. Bet labai paprastai galite patys pažvelgti į save. Eh? Because today is a very short class, I will tell to you how very easily you can realize yourself. Taigi šiandieną trumpa paskaita, aš noriu Jums pasakyti, kaip paprastai galite pažinti save. Do you want? Eh? Ar norite? Who wants to self-realize Kas yourself? nori Raise your pažinti hand. save? Eh? Very simple way. Our scriptures explain very simple. He chants one very simple mantra. Mūsų šventraščiai labai paprastai aiškina, kad galime kartoti mantrą. Mantra means you have is called mystic power. O mantra yra mistinė galia. And Sanskrit words mantra. Sanskrito kalba man ir tra. Man means mind, Man reiškia protą, atra means protect. o tra reiškia saugoti. But that means if you chant this mantra, then your mind will be protected. Taigi, jeigu kartosite šitą mantrą, jūsų protas bus apsaugotas And your mind will never disturb. ir niekada nebus sutrikdytas, neramus. Very easy. You can control your mind. Ir mantros pagalba jūs labai lengvai suvaldysite savo protą. And if you control your mind, and everything will control. O jei kontroliuojate savo protą, viskas gyvenime bus suvaldyta. Because our scriptures explain, mind is the king of all our senses. Mūsų šventraščiai pasakoja, kad protas yra visų juslių valdovas. You understand? Ar suprantate? So one who controls his mind, he can control all his senses. Tas žmogus, kuris gali kontroliuoti savo protą, gali suvaldyti ir visas kitas juslės. Because all our senses are going to the object of the senses. Nes visos mūsų juslės keliauja link juslinių objektų. You understand? All our senses automatically going to the object of the senses. Natūraliai, visos mūsų juslės keliauja prie juslinių objektų. Just I give an example. Our eyes are going where the beautiful form. Pavyzdžiui, mūsų akis keliauja ten, kur yra gražus vaizdas. Where the beautiful form, there is rupa, where the beautiful form. Our eyes are going. Taigi ten, kur yra gražus vaizdas, mūsų akis natūraliai krypsta. And our ears are going where the sweet sounds are coming. O mūsų auksys natūraliai nori būti šalia kažkokio švelnaus gražus garso. Our tongue and eager to taste where the sweet taste are coming. O liežuvis nori paragauti skanaus skonio. Our skin try to realize where the soft or hard things. O odai reikia švelnaus prisilietimo. Our nose automatically going where the sweet smell are coming. Nosis nori užuosti saldų aromatą. When the sweet smell coming, automatically go, very nice. Kai tik užuodžiame kažką saldaus, iš karto, kaip skanu. In your garden, many flowers blossom. Jūsų sode galbūt žydi gėlės Sweet fragrance is there. ir sklinda labai gražus saldus aromatas. And sometimes you are taking smell from the very nice blossom and the flowers. Ir kartais jūs pauostote tas gražiai žydinčias gėlės. This is true. Very sweet. Oh, very sweet smell come. O koks skanus gėlių kvapas. Why I'm saying all our senses automatically going to the object of the senses. Nes taip yra todėl, kad visos mūsų juslės krypsta link juslinių objektų. But everything is also depend on the mind. Bet visa tai priklauso nuo mūsų proto. Mind connected your senses, then that the senses are going to the object of the senses. Protas yra sujungtas su juslėmis ir tada tas juslės keliauja link tam tikrų objektų. But if you control your mind, then same your sense is there, not going here and there. Bet jeigu kontroliuosite savo protą, tai tos pačios juslės, jos nesiblaški šiam bei ten. You open your eyes, but you are thinking other things. Then you cannot see who is sitting in front of you. Pavyzdžiui, jeigu atmerkite akis, bet būsite užsimastę, negalėsite matyti, kas vyksta priešais jūs.
So for this regard, when you walking the elevators, in the airport, when you come, escalator, okay, no? The end of escalator automatically what? Couple seconds before, there one sound is coming. What sound is coming? Mind your step. Kai važiuojate eskalatoriumi, tai Eskalatorių. slinktis važiuojančiais, dar keli žingsnius prieš pasibaigiant yra ženklas, kad stebėkite savo žingsnius. Mind your step. Žmogus neužmiršta. Mind your step. Very quickly this one. Mind your step. Otherwise, if you not mind your step, then anytime accident will happen. You will fall down. Užsienyje yra ženklai, kad atsargiai žiūrėkite savo žingsnius, nes žmonės užsimasto ir paskui gali nukristi. This is very wrong. So that the sound, automatically that sound is coming. Mind your step, mind your step. Tai kai važiuoja eskalatoriumi užsienyje, kai kur automatiškai įsijungia pranešimas mind your step. So that means you are walking. This is true. With your feet. Jūs juk einate savo kojomis. But your mind is somewhere, then Jeigu jūs einate, bet Excellent. protas kažkur kitur, tada šitaip nevyks, galite pargriūti. but if you control your mind, everything should be controlled. Bet jeigu kontroliuosite savo protą, tada automatiškai ir jūsų kojos. So bus for this valdytos. regard, our spiritual master and spiritual science Taigi dvasiniai mokytojai ir dvasinis mokslas discourses this subject, aptarė šią temą. how to control your mind. Kaip galime suvaldyti Because protą? mind is very, very subtle. Protas yra labai subtilus. Our body, this is called gross body. Mūsų kūnas yra grubus kūnas, In this gross body, another body's name is called subtle body. o viduje to grubaus kūno yra subtilus kūnas. And this subtle body also, four things are there. O subtilus kūnas sudarytas dar iš 4 dalykų. Mind, man, intelligent buddhi, egos, ahankar, and heart. That is called chitta. Taigi, subtilus kūnas sudarytas iš 4 dalykų. Man, proto, budhi, intelekto, ahankar, ego ir čita sąmonės. Very subtle. One by one, they have to settle more subtle. And Taigi, buddhi, intelligent, is subtle more than the mind. taigi vienas po kito šitie elementai yra vis labiau subtilus ir, pavyzdžiui, intelektas yra subtilesnis už protą. Ahankar, egos is more subtle than the intelligent. O ego yra dar subtilesnis už intelektą. One of the ahankar, chitta, heart, that is impressions, very subtle, more than the egos. O čita sąmonė yra dar subtilesnė ir už ego. And these four things, man, buddhi, ahankar, chitta. Okay, Sanskrit word, man, means mind, buddhi means intelligent, man, buddhi, ahankar, egos, or chitta, there is a heart, that is called impression, sanskar. Taigi, subtilus kūnas yra sudarytas iš tų 4 elementų. Man, budhi, ahankar ir čita, man protas, budhi, intelektas, ahankar, ego ir čita, tai yra sąmonė arba įspūdžiai samskaros. But generally we also discuss about mind. Mind is very, very subtle also. Bet įprastai mes tiesiog kalbam apie protą, kuris irgi yra labai subtilus. So for this regard we discuss how to control our mind. Ir mes aptarėme tai, kaip kontroliuoti savo protą. The simple way, if you want to control your mind, just chant this simple mantra. Ir jeigu norite kontroliuoti protą, kartokite šitą paprastą This mantrą. mantra first manifested from the heart of Lord Narayan Vishnu. Ši mantra pirma apsireiškia iš viešpatės Narajanos Višnu. And this mantra manifested in the heart of Brahma, who is the creators of this material world. Ir jie atsirado iš Brahmos, kuris yra materialaus pasaulio kūrėjas. The simple mantra. You chant with me, then your Kartokite su self-realization manim. will come. Ir tada suvoksite save. Oh
you realize something? Ar ką nors suvokėte? Really? When we chant this Om, your mind is not going here and there. Just couple seconds, you can see this thing. Om, O, Ma. Ar pastebėjote, kad kai kartuojate Om, jūsų protas nekeliauja niekur kitur? Ir šita mantra susideda iš dviejų raidžių – A, U ir M. Last time also came here. Užpraeitais metais 2 hours. buvo atvykęs į Kauną 2 hours just I discuss about this mantra Om. ir 2 valandas jis kalbėjo vien tik apie mantrą Om. But this time is very short. Bet dabar nėra tam Just laiko. I'm making the platform how to chant this mantra Om. Ir aš jums sutikiu pagrindą, kaip kartoti šią mantrą Om. Very interesting things. Then your mind will be very calm and quiet. Labai paprastai, tada jūsų protas bus And ramus so much blissfulness will come, Ananda will come. ir atsiras jumise tiek daug palaimos. Just I told you 3 syllables in this Om, this word. Kaip minėjau, yra 3 raidės šią mantrą. Different scriptures explain the meaning of Om. Ir skirtingi šventraščiai aiškina mantros And Om different reikšmę. also philosophers, they explain different meaning of the Om. Taip pat įvairūs filosofai aiškina šitos mantros reikšmę. But last time I mainly explained from Mandukya Upanishad, explain what is the meaning of Om. Ir praeitą kartą Kaune Gurudevas pagal Mundakya Upanišadą aiškino apie Om garsą. Yogis, according to the yoga process, they want to control their mind. Jogai mėgina sukontroliuoti protą jogos proceso pagalba. In these hot yogas, they are coming in different stages how to attain to abode of Lord. Ir jie keliauja per įvairias stadijas, kad galėtų pasiekti tobulumą. They discuss different also chakra. You know, Yeah. different chakra. Jie kalba Maladhar apie chakra, įvairias- different chakra is coming in this way. Jie aptarė įvairias čakras. You know, they have discussed these things. Very nice, interesting things also. But that, if you practice this chakra, but very dangerous also. Taigi, jeigu jūs praktikuosite šitą mokslą apie čakras, tai yra gan pavojinga. And if you not properly practice, then maybe big problem will come also. Jeigu neteisingai atliksite praktiką, tada gali būti problemų. There's very interesting things also, these things. How to practice the different chakras, how to coming out of your Brahma Talva from your head and attend to Lord. Taigi tai labai įdomus mokslas apie tai, kaip pro čakras iki viršutinės čakros siela išeina ir pasiekia Dievą. Just I also discussed about what is the meaning of Om. Ir aš kalbėjau apie tai, kokia yra mantros Om reikšmė. 3 letters is there, O, U, Ma. 3 raidės A, U ir M. The Sanskrit words, Om. You can see everywhere written Om. Ir sanskrito kalba taip pat tai yra ženklas Om. Va čia knygoje galite matyti, daug kur matėte Very tokį nice. ženklą, čia yra Om. Have you seen? Ar matėt kas nors tokį ženklą prieš tai? Very nice this Om. Just I tell you, there are 3 things. O, U, Ma. 3 raidės A, U ir M. Last year also I gave class about this Om. For this regard, they manifested this book also very nice. And giving the evidence from the scriptures. Mokytojas užpraeitais metais kalbėjo apie Om mantrą, tai šita knyga atsirado iš paskaitos ir čia yra visas mokslas aprašytas apie mantrą Om. But this time I just will tell to simple way another scriptures are giving the meaning of the Om. O šiandien aš jums trumpai papasakosiu, kokia ta Om reikšmė. Akar uchate Krishna sarva lokai karnayaka. Ukara prakriti radha makara jiva bhachaka. This Sanskrit slok, they explain, Om means that the Krishna, who is the supreme personality of Godhead, Sang Bhagavan. Šiame sanskrito posme aiškinama, kad A reiškia Krišna, kuris yra Svajam Bhagavan, aukščiausias Dievo asmuo. Ukara prakriti radha, that means Lord, he is staying with his own internal potency, that is called Srimati Radhika. U reiškia vidinę
energiją Šrimati Radhika. So that is called U. O means Srimati Radhika, who is the internal potency of Lord. Taigi A ir U reiškia vidinę Dievo energiją Šrimati Radhika. Our Ma means that is all the living entities serves divine couple Radha and Krishna. O M reiškia visas gyvas būtybės, kurios tarnauja Radai ir Krišnai. So when we chant this mantra Om, Taigi, kai jūs kartojate mantrą Om, then automatically Radha and Krishna manifest in our heart Rada ir Krišna apsireikš jūsų širdyje. and self-realization will come. Ir jūs įgausite savirealizaciją. So again I just request you, Taigi aš prašau jūsų, again chant this mantra, this then so much happiness will come. kartokite šitą mantrą ir jūsų gyvenimą ateis labai daug laimės. Chant with me. Kartokit su manim. When we charge mantra, other sound is not coming. Kol kartojate šitą mantrą, jokių kitų negirdite, Because this is the mystic power is there. nes jie turi mistinę galę. And your mind will never disturb. Ir jeigu kartosite, jūsų protas niekada nebus. If your mind disturbs something in your life, family lives, just to chant this mantra, your mind will be very calm and quiet. Jeigu turite problemų gyvenime, šeimoje, kartokite šitą mantrą ir jūsų protas iš karto rims. This is true. Then and again you practice, then your mind will be concentrated with Lord. Taigi vėl ir vėl praktikuokite šią mantrą, tada jūsų protas susitelks į Dievą. So for this our scripture says, first this sound manifested from the Lord and coming in the heart of Brahma, who is the creators of this material world. Šventraščiuose sakoma, kad pirma šitas garsas apsireiškė pas Dievą ir tada jis perdavė į Brahmą, kuris yra materialus pasaulio kūrėjas. So for this regard, our scriptures explain this is called Pranab Vachak. Very auspicious and powerful this mantra. Taigi ši mantra vadinasi Pranavačak ir tai yra labai palanki, stipri mantra. This is very important. This is called Bija mantra. Bij means the seed of the mantra. Tai yra bidžia mantra, sėklinė mantra. It's very powerful. And another mantra Klim, but this is very more complicated. So now I am going to the Klim these things. Everybody not understand the Klim. Taigi šita mantra Om yra sėklinė mantra ir yra dar mantra Klim, bet Klim mantra labai sudėtinga, todėl mes apie ją nekalbam, kalbam apie Om. But Om, this is very simple and everybody can understand. O mantra Om yra labai paprasta, visi gali suprasti ir ją praktikuoti. So thank you for your kindness. I will not take too much of your time Ačiū Jums už dėmesį. because everything is limited. Mūsų laikas yra ribotas, tai ačiū visiems už Jūsų dėmesį. Your time is limited. Everything is limited. Mūsų laikas yra ribotas. So I request you to chant this mantra. Ir noriu Jūs visus įkvėpti, kartoti šią mantrą. And simple, all this mantra also included in our Maha mantra. Ir šita mantra Om yra įtraukta jau į Maha mantrą. One is called mantra, another is called Maha mantra. Dviejų tipų yra mantras. Yra mantra ir yra Maha mantra. Maha means great. Maha reiškia Our didis, mantra means mystic power. o mantra mistinė galia. If you chant this Maha mantra, then automatically your heart will be overjoyed. Jei kartosite Maha mantrą, jūsų širdis natūraliai džiaugsis. And all kinds of distress, unhappiness, unearths will be removed from your heart.
ir visokios anartos, tai reiškia įdos, nelaimės paliks jūsų širdį. Because in this age of Kali, everybody cannot concentrate his mind sitting one place and do these things. Šitame amžiuje žmonės negali sukoncentruoti savo proto ilgam, kad sėdėti ant kilimėlio, medituoti. For this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed all his followers. Todėl šį Chaitanya Mahaprabhu įsakė visiems savo pasiekėjams arba patarė. So everybody chant this Mahamantra, very simple. Visi kartokite Mahamantrą. But what is that the Mahamantra we chant? Taigi, kartokite Mahamantrą. That's simple. Chant. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. Bolo Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Please everybody stand up and chant in Mahamantra 3 seconds. Then we take also Mahaprasad. Dabar visi atsistosim, padainuosim Mahamantrą, kas norite kartu ir paskui And you will be happy. vaišės. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna. It's very loud. Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Oh, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Premanande, Jai Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram, Jai Jai Shri Ram. Thank you. Ačiū All the visiems. light. All the light. Tai ačiū visiems, kad atėjot, ačiū, kad iškentėjot tokį ilgą kirtaną prieš prasidedant paskaitą ir išbuvot visą laiką. Tai jeigu kam įdomu daugiau pasidomėti filosofiją, tai galite pasimti